وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا سائلي عن ستة قد ارتقوا أسمى محل هم دونوا للمصطفى هديا ونورا ما أخل هم دونوا للمصطفى هديا ونورا ما أخل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور العلم والفهم. اللهم فقهنا في الدين. Elhamdülillah, Allah istezavaqab. Allah subhanahu wa ta'ala nusha iman nimet kila, İslam nimet kila dur qadar bil Allah istezavaqam. Hayır Allah istezavaqab Habib Muhammed summat Rabi sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır Allah istezavaqab dur qajumayke arada mikeke baribil dur qajumal varaqas akhri bil Allah istezavaqam. Dinawzvan inşallah aqiyagub Allah nikadukir azza ve celle. Hatta buraya sabi sabar yugar tasayid sunal Allah ve çalsa mecid tadika yetehkik al zamana ich abdine tiladi var yugar sunal sayid ze eydile sayid yugar ich mecid duhne khaqule karakat sunata deyab darakas aqbi khaga yugar ich zamana sunal sayid yugar abdi ze wan selebila karakat deyab zamana khulu zamana ani bir kul wani daran waqi yugar Yasamana gori khab duhner khukar mijla sunala urkila hulbuknila tsadeşni yeşip var dehvayni res Allah is ibadat bires uje mijtaka dura her khule sayyid dura ke yeşip var dura ke ikha khare sheshar konzu kes siz dura her khuya hini sayish warke yoy hini sayish dura her khuyla yeşip var ikha khare sheshar washes ur sahib zaman mikile dura her khukar sayyid abdur her khukar sayyid chuak ibgar İhsamana karver gör Sayyid Sünel Abdize hindire he vol tayatıyıp gör hindire he çarvari bil hindire durer hakkı bir zamana duraka duhna hiwarke ibini gör duhna ka duranura warke ire gör dinavz ve şerifiki do qahle inşallah aqiya gub Allah ne kadukir azza ve celle ikhulagi nimet sev Allah ne nuşabari bin işvari dinavz ve şahiduk ehra İdiyon tek el adamla hekaze. Allah ne azza ve celle nüşake kebbari bil çus ahteş varaqes. İhtari ki Allah ne azza ve celle çus ahteş varni bari bil Allah ne halca dekan halca unzur bedekan unzale bari bil. İhtari ki adamis rizqi hargvanilis urkhule bari bil. İhtari ki sunnala emru arkadarinis sabable bari bil. İdiyon tek el adamla hekaze şahiduk ehleşvari Allah ne azza ve celle Kureyze burulana وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ile adabas ahtaş varaqes Allah ne qarvar ilana ihti adaba laqad hayduk ehdin nodbe Allah ne azza ve celle Kureyze qarvar ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sunna durqati hadis meze qarvar ile ihti adabas ahtaş varnila haqide Allah ne azza ve celle sunala durqalo bil Kureyze Allah ne gappari savidvagune İhtizakan Allah ne azza ve celle idvaguna gappari savi chunni chula adabas ahtash varni bandan Allah ne sunala idvagi Yahya idvaganu shisa sunala durqay Kureyze Bismillahirrahmanirrahim ve barram bivalidayhi la sunala adabas sunna ahtash viran ile Allah ne gappari ile Yahya idvaganu shisa İhtalike Allah ne azza ve celle sunala durqalu Kureyze İsa idvaganu shisa Allah ne azza ve celle
وبرا بوالدتي له. اختاري الله عز وجل سنة درقال القرآن نوح بغانوشي عليه الصلاة والسلام سيوقي زمانا سنة بالغاليزة رب اغفر لي ولوالدي اي دل الله حديث كير كير خير دل نشتو ديش كير كير خير اخ نوح بغ الله عز وجل هانوشي سي الله عز وجل اختاري سنة درقال القرآن إبراهيم بغ حلهم مشي سب واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله عز وجل إخ إبراهيم دقو وقال الله عز وجل صديقا نبيا مرشي إدبقله وقال الله عز وجل إذ قال لأبيه سنة دودش سنة نبي زميزة يا أبتي أي دل دودش له فكي دل قيد النوزبه چسير إبراهيم دقو دودش إبراهيم دقو دودش سير دي النوزبه صانعا الأسنام كنجديران سيره وداعيا إلى عبادة الأسنام كنجرس عبادة ورنيلك أدمت يوبيران سيره اختالك كنجر ديرسان سيره اختالك حرمت مسدوبكان سيره إبراهيم دوغا دودش حتى إخونا قايل قرسونا دودش إبراهيم دوغني بغار يا أبتي أي دل دودش سنني هي بغار سنة دودش يا كافر أي كافر هي بغار ويا ظالم أي ظلمكر يا آكل الحرام أي حرم المسفوكن هي بغار سنني بغار يا أبتي أي دل دودش لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر حني سباندن عبادت بيرويده يا سنني بيق حبيقوي يا سنني كحبيوي يا سنني ذكر سيغونر منفعت أجر سجايس حني سباندن عبادت بيرويده الله عز وجل إبراهيم بغا عبيكي سب قريزه يا أبتي أي دل دودش لدقو قصيد الناز إبراهيم بغا عليه الصلاة والسلام إخد الناز خلاقي سك أصابي شاربي كدو قالم إشواري يلا أدابا بسمان تر ببي زمان دين نوزبه يلا بسمان تر أدابا چا يأسسين دوقو قصيال إخ زمان عني بركو دين نوزبه هر أدمني إخ سأيكي حنكي برس عني بركو إختاري كدين نوزبه الله رسول صلى الله عليه وسلم صبري لو لوغر إخ الله رسولك صلى الله عليه وسلم تادم دحكي زوغر سنة كار ويبغر يا رسول الله أي الله رسول يبغر صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي نوني سنة يودشتش تريس نو سنة ورخي كيس نوني سنة أحتش بريس الله رحيق الأدم تسيري كار ويبغر الله رسول صلى الله عليه وسلم إخلا مراد صبر يبغر دين نوزبه إقديم وتأدم تنون تشجع حنكي بيروته احتلا دهنا لب وزبه لب احتلا دهنا رزبه لب احتلا دهنا أقوبة لب احتلا دهنا اختارك كونو لب دودش لوزبه قردشونه اختارك أنرو بجرو جرو أدم تلمني أي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم چسي به الله الحقي لبغر نوني سنس سراتك مادي سنس پیشکش ورس سراتك مادي نسنس جي واقعس سراتك مادي نسنس كمك ورس اختارك سراتك من هدي سيجوبي زمانا سن الله بيك يعني كيله شلا ديكا قسماندن چسي به الله الحقي لبغر الله رسول صلى الله عليه وسلم peki de o kaydın nodve Allah Resulü'nün sevan cevabı gibi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ummuka hanesi seni kardeşleştireyim. İza kana indaka rakhla hala maqla haçam ji waqni bale rakhla bilib gar hu hala nishla bahize ji waqib gar rakhla hala maqla haçam ji waqni bale rakhla bilib gar wa ani hu hala nishla bahize ji waqib gar rakhla hala maqla sahadiye bale lebi peşkeş bale bilib gar huni hala nishis peşkeş varayib gar rakhla hala maqla dinar kepek bale bilib gar wa ani hu hala nishis peşkeş varayib gar Örek zaman agar Allah Resulü Resulü sallallahu aleyhi ve sellem thumma man ey Allah Resulü elakan hiç ol kardeşleşleri şeyler ilk zaman agar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ummuk hane çe kardeşleşleri haynesir kar haynesir hala neşe kardeşleşleri o nesir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem thumma abuka hala dudeşçe hune kardeşleşleri peki bu kadın nocvaçan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şersisin mayemari sabal. İşveri nişanı sevante dahki diye Kur'an nişad adaba işveri işveri dinod ve sevahandan nişanı işveri nişad adaba çal sevahanda bahvar sirura işveri nişanı ikserki dinod haradan peki dolqe. Abu Hurayra radıyallahu anh işveri dinod ve
Abu Hurayra ashabi halot odum te kamte sawishvari. Abu Hurayra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem da qal hadis men dövladan se Abu Hurayra radıyallahu anh. Abu Hurayra sabari lev levgar sunnalan neşne sünnete tama darib gar. Ya Abu Hurayra. Ey Abu Hurayra tama darib gar sunnalan neşne Abu Hurayra ze. İksaman akhine gar lebbeyki ya ummi. Ey dilaneş nuhet hadulera. Hini barayi se kabaris hadulera. Hini qarbavi se ki hadulera. İle lebbeyki ya ummi ile cevap gibi gar Abu Hurayra radıyallahu anh. Orve Allah suneni ahtaj varayım gar. Sunnalan qarqayze suneni cevap gibi tahar ahtaj varayım gar. Suneni bara neşlet amal ki marat amaq variler gar. Fajalasa yastaghfiru saymilika khokayn gar astaghfirullah. Ey Allah hidayet kayri Allah. Nuni dilat ama neşet ama kim akhbari gar. Ey Allah hidayet kayri gayle. Suneni Allah hidayet kayri Allah barib gar. ثم ذهب واشترى عبدين إرين قال أبو هريرة رضي الله عنه الله قاسم قال سنن بازار إذا كان الله بهندن سنلا نشي كمان سنن تما أخبرني بهندن الله بهندن الله أزاد قال أبو هريرة رضي الله عنه فإن الشباب ديننا ذي كده بشر جهتين سنلا نشي ده سنن جابوا زمانا أي ده أي زكوا ده بكوا زمانا سسن جوابوا قرا ديننا جنشان شهادة بس Haradan fikri yok dinlad ve Abu Hurayra radıyallahu anh sunnalan neşis ve rasat ama akhbari bil akhalere cevap gibi seyisa ve dinlad ve lebbeyki ya ummi ey dilaneş hiç cevap gis hadulera no hini baray bi segais hini qarbar bi segais cevap gis hadulera no ile lebbeyki ya ummi ile dinlad Abu Hurayra cevap gibi radıyallahu anh işvari dinlad ve nişan nişan cevabı gora İkhaber dinlad ve İhvansa Allahu azza ve celle sunnal dur khalq urayze Bismillahirrahmanirrahim. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Hühel adabı uf ibil kalima rahini la maqda ukma qudar Allah azza ve celle. Dinnoje peki dol qahvalaçan işverin nişodu bilaka uf ibil hay lavoy ihnet salat hayda şöyle dinnoje. İha her adamız fikri o qismeler ha dinnoje. İhtalik bu lesab dinnoje Haywat ibn Şurayh rahimahullah İх алим тезека хулал алим адам саих ихл хабазаби ки саби ихуб гар сабари сунала муталим течал мижитла аквай алака дарс вари бар хи мижитла их дарси ки сай каyle lev lev gar их veriha bak i zamana sabari sunala neş haja ki gar mижитла olqay zekan ихла neşru gar bara aqol zekan bara nuqsani ru gar xil neş их zamana sunal dars bir kol lev lev hayvat İх neşra gibi gar, neşne abak gibi gar. Ya hayva, ey hayvat ama derik o neşni. Peki dol kaçan dinlod ve neş sesekayni karuk gibi sunal kulika mijitla ulqay zaka hacak ile sunal deri hezet ama deri svandan işvari. Suneke kovkine kulkilevrev. Yaraq tarike sunala yurt çani gulerev. Yaraq tarike suneke izala levrev. Yara vayinsız orukes ani levrev. Sesekayni karuk gibi dinlod ve sunala deri hezet sunen ama derile sunala deri hela ders suneze batakasana. Hatta o bu garih sunal dersi ki kabirte mutalimte dunyalık albedeka makil alimte kabiri var ahta dersi. İkhun alimada muy sayih. Seba dinlod ve ikhlaneşni. Ya hayva ey hayva qum hu ayze. Walqi sha'ira lidajaja wa anni erines ankileydaka. Peki khadin no jwaçan sisa wa qarbar bilaçan. Wa anni dars vatani hala wa anni ankilis se ankileydaka hine erines tama dariba. İhsaman avgar khini avgar sunal hadi sunal mutalim tellebla khini avgar ey dila mutalim tevgar nunu hesab ders fikni sunnat sevgar ama ki dila adabas modi oni kebe sevgar oy zum nevgar sunna ders vatum nevgar ere nevgar ihti erines ankile da ki nevgar charul sunna dersi ki vakile sunna ders tamam var peki dol khaçan dinod ve sesen çula adabala hürmet verile sabam seunte ahvate de dinod ve seunte qiyinde şuneze İşveri dinlediğiniz ve nüşaze seansı o karbarı zaman nüşal adamını sesekal bir hasabetin karbarı bin. Sesekal hedure nüşal işveri bates nüşal adam nüşaze karbarı zaman sesekal barayla. İkhabeli dinlediğiniz ve hani bir kor ihti adabalar razı deş asas ihti adabalar hürmet veres.
Hatta Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anh ilk dinledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durqati ashab tekan durqati ashab se Abdullah ibn Mas'ud ilk Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anh Sadiya ugar sunalanesh miluru ugar khila miluru bi zamana sar kharikun ale Abdullah ibgar ay Abdullah ibgar ay derhe ibgar wa anni namshin khadu khaybgar İksaman Abdullah shinkadu khas ereyn ugar shinkadu khil waqi zamana harib ugar sunalanesh suneni rusarar gibgar İksaman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anh digehe ugar sunalanesh suneni renza khas sunala hanse kar renza khas digehe ugar İhtihali ke sunes digehe ugar suneni kodu khipteshin sunes maqla dikile rakhla renz ola sunalanesh sunala birkan gaç vaqt rahteshin durama qabile akhir digehe ugar Hatta saykon ugar gurushke naqabut sile sunalanesh rentsay ke mahant idekan rakhla wam salega qarib ugar rakhla kay bir zaman hant aqubi galega qajiz ugar tab ihtihali ke saykar uleg ajizule kar uleg ajizule ihtihali ke ugar uja akwarar da ugar İhsaman renz ugar sunalanesh ey dilanesh mahaneshin roja dedi sunalanesh İkhlasar dinlojve hadil odum tenne chula davalar azish asite İkhwan sab Allah azza ve jalla nishad qarbar bil bil walidayni ihsana adabas ahtash waraqas İkhwan sab Allah azza ve jalla halja unzur bedekan unzale bari bil dinlojve İkhwan sab Hasanul Basri qod alim tedaka alim adam se dinlojve sunanesh yebki zamana say isayib qar say hal isa nilikir isayib qar Hasanul Basri ikhiza odum tanib qar Ey Hasanul Basri gar, hey alim adam rigayib gar, hey sabul adam rigayib gar, hey khun adam rigayle durib gar. Ahteni, yari neşrib kilel itsadar al isahade hebu zamana, ikhinib gar, Allah ne azza ve celle gar, dikek el unzale cahal cevap kifteyib gar. İhtidakatsa Allah ne ekibib gar, no ikhikar isayib gar Hasanul Basri'nin. İkhab aledin nozve, ikhunna sabi adabas ahtaş ve nebuk isegab. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İlk adabas ahtaşvani ugar hacize dühnetin sabab sabgar. Abu Hurayra radhiyallahu radhiyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilgun adamna qanqazun ilgun adam say zarayze ki ila hayne ugar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İhsaman ashabtin qarba ugar ya Resulullah ey Allah Resulü çesay ilgun adamı bir zamana Allah Resulü ugar sallallahu aleyhi ve sellem ilgun adam say ugar sunel adaba ke say qarshi kile İhtila razı deşirine ashes ile say hacize dühni her kul adam saygar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İhtihali ki dinleyecek eysi ona ilk adabas ahtaşvarni ugar Allah istigote amutedika ve ilah ve yamasın. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anh nunikar ve ugar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eyyul amali habbu ilallah Allah istigote amutedika ve ilah ve yamasıza ve Allah Resulü karbayrak onun sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü ibgar sallallahu aleyhi ve sellem sayesuna ibgar sunela vaktize sunela zammike daripte dehe basar ibgar qultu nuni ibgar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anh thumma ayyu alaka sabi ile karbayla gavgar ihsaman Allah Resulü cevabı ibgar sallallahu aleyhi ve sellem birul walidayni adabas ahtaşvani ibgar İhtihalik edince habesuna adabas ahtaşvani Hatta hadi bari bir sabi Allah ize cihad vernelik keman. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tadam dahkiz ugar. İkhini ugar ya Allah Resulü ugar. Nam hecha wa'da bari sigur ugar. Allah bahandan Allah ize kalabi ujurike kulu kule Allah ize wakile dawike uru kule. Kafir telak habani ke nupaha kule kafir te dilak habik paha kule. İkhuna Allah ize cihad bari sigur ugar bir zamana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hela adaba dekan çağrı mitele levi karbayı kar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikhini kar levi kar level hebal kar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farci hiçaru qib kar hini waan ihti hela adaba tahtaş var kar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ovaysuna dinojve Allah razı deş adabalar razı deş sami Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ridallah fi ridal valideyni ve sakhatullah fi sakhatil valideyni Allah razı deş dinlez ve
adabalar razı deşi sabi. Allah himi dokne dinozve Allah himi dokne adabalar himi dokne sabi. İkhabele dinozve iş dünya kami sab dinozve. Dünyadaki dinozve nuşa murtara dua khistar khabtayna. İkhabele dinozve işvari nuşa ani bir kur ihti adabas ahteşvares. Adabalar razı deşi asas dinozve. راح الأول سنة الله أدابة شبالي بكيس ألا بلد النودبة سيقرقي كبد النودبة وربي على سنة كان خالجة ونزايق كمان سنة أدابة رزدش أصاب النودبة إخوة هذه النودبة نشبعني بكو إختا أدابة رزدش أساس إشواري دي النودبة نشب هم مركوسا إشواري واح هانا زمان كيسيس أقوب تاني أدابة حلمات بيريه برويا Ses adabalar razı deş ay seysuya. İşad ele dinnoze Allah Resulü ve yemmelen sallallahu aleyhi ve sellem ihad eler peki dol kaydin nozbe ses işvari okup tane adabalar hürmet bir hebiruya. Ses ihtilal razı deş ke sabi kar khabir kute. Ses işvari hanal jahte voybukte. Dinnozbe khabar zebi ki sabi sabar yugar çadu deş suneni oynale ke bek boşibil Say duyal qaya bay kem lasuk oy. İxuna dude şukar sabari qaya zamanı quluçara qunukar. Quluçara qunukar suneni sunala derhala gurfat hayzekan suneni sunala derhala visalat amedak yugar. İxsamana dudeş qarq ekibgar vah sobi sabar derhelis izule sayara ene hini balar hayatule sayara ene hini balar heygula khaqibara se sabar derhelis sobile dudeş qarq ekibgar derhala qa unzalikin. İxsamana abi kim diyor unza karayıp kadar helize ey dile der heygar sevbile hetibgar. Hayatı levu ene heyzulerev ene hetuni male heygula qaqibi levu ile dogo qon kadar helize. Dudeş sevgar der heni ey dile dudeş sevgar no hayatı ile agar evgar nam heygula qaqibi ile agar evgar amma ki evgar nuşala unra levu evgar falan khone emrudaki gibi unra levu evgar İşvar evgar Allah'la amrubak ile evgar dünya zekasa yetekikileri evgar. Tudeş temaşa evgar. Ey derhe evgar. Ey khulal adam say. Emrudaki bir adam say. Allah'la amrubak ile o yekikli gale. Emr der ki sunan emrudaki yetekikileri dünya zekan. Sevura ray sadar ali seyse dehiyo. Rahla nuyebka segan hay ahali seyse de gahi evgar. Derhelece dudeşni. İslamana derhen evgar ey dudeş var ki sabi ilibgar. Rahla hüyeb ka dega yugar hayya hal isayisir no yugar deren. Dudeş hayraate maşogar. İksaman yugar derheni dudeşize ey dila dudeş yugar. Hüyebgar iş dünyala kayke dünyala kayze nuvakine sabab sayre hüyebgar. Amma ki dila onra yugar. İlguna sayre yugar. Sunen yugar dize deheba daha kuvin. Suneni dize dovusar vaha kuvin. Suneni dize ahte kurdaşını vaha kubil. Suneni dize ey dere iş halal sab, iş haram sab. İş payda he vurar, iş payda vurar ile. Suneni her seke nuvar kubil. Suneni dila nakbusile cemaati ke nuvar kule cemaati ke dila qarqal barqa kubil. İkhuna se dila umra yugar. Hüyibgar iş dünyalı kayda vakne sabah sarı hüyibgar. İhsamana dudeşni bek otsi yugar. Dinnoz ve akramıcı yukuran rahimullah Vutsile qarqalaga kiba dinodve entike kuduk okina dinodve ahokete dek bola qarqa salabi dinodve shon agupte var khabar kole agupte ke hanki var hebar ile dinodve urve al iftizekan iftini hürmet biru ulla iftini ulla jagayse jagal hürmet biru iftini dinodve jagayse ke adakhile kina dinodve inşallah hürmet biru hebaru dinodve nishon ihtiswarqni bede bedal Ömer Asabla zamana radıyallahu anh Allah razı olsun suneke Saudaman adam o gibi gar. Ömer Asabiçi radıyallahu anh. İyi gar Ömer Asabiçi. Ey Ömer iyi gar. İşleri hani dikke vakti bir gar. Peki de o kadın önce deri hani dudeşi kesa vakti bil. Seve Ömer Asabiçi radıyallahu anh. Ömer Asabiçi radıyallahu anh. Hün işleri heze deheb daha kadı gar. Heda kuru gar. Duvusar daha kadı heba kura. Halal haramisa daha kadı heda kura. Allahu haqadev he haqura ey Ömer ibgar dila zamana gar nu udaman adam sayra nu murtara uzi adam sayra ibgar dila zamana gar ibgar Ömer Asabiçi radıyallahu anh Ömer Asabiçi radıyallahu anh
سلبای تماشه هوالی بگار خودی که باشوی حیوان سر وقتی بیسه بگاریم براسم رضی الله عنه اخوه بله دین نوزوه نشاف عنی بیرکر نشاف عنی بیرکر دین نوزوه اختی آگوبته نشاک قریب کبته آگوبته الله امانت دین نوزوه الله عز و جل نشاک دابیریت ولی کبته آگوبته سر دین نوزوه اختی آگوبته نشانی ورقه عنی بیرکر سر دین نوزوه İşvari hanazamay kana erkini zamana göre dinlodve madrasuleler, mijturbeler, vuca khote alim teleb dinlodve, mutaalim teleb işvari dinlodve ye Allah okupteke ye hanki barsınız. Allah ne Allah namra şerut tevfik varam. Allah razı koy taarze. İşte nişe qarib ki okupte. Allah vaha kule dehev da daha kule. Allah ne qardarte amrurte daha kule. Allah ne nahyu daripte nahyu tezeke harak bekakle. İki hanki barakes. Allah'ın tevfik varam. İşte halike iş dünyadaki nişe detektiki keman işte adabalar razı deş asakle. Allah'ın ihtarike detektiki akası Allah'ın tevfik varam. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed